أنا زاد بهم أزي بمرن جار ورم دنيا أزي سفتحني دهرم مكتبي. بربخ بنارم أفدرني يرمض أمان أغلما كرمض Oylum oylum, yolum koyunuma koyun. Yağmur yağar yer doymaz. Ben sana nasıl durdum? Bir gün sebep oldu bir kaşlarım karası gör aç bayrağımın yarası gör. Bir gün sen yok kaşlarda kaşlar beni aman olan o aşkı da bir gün ataşlar beni diyar. Bir gün hep de senin yüzünden gülüm el alemde taşlar beni diyar diyar. بنارن هجاه في حفتي ام لباجار الرحاينة و ام لتاخا سرنينة وكون دبينن لجلك زقاقي ام بيجن الرحاي او منظرة هيا دم صالا يسوطانه هر مال هما هر مال لزقاقا لمال آخا يسوطا در دخنين و آنا گروه تداريك آخا آزفستاني دكن ام هاتن فرا كو جيانا جنكا فداكار جفاكار كو بسالا هورو كور خبتيه ام بين سرکرانی و او دایکا شمسی پولاته اونها لو برمن ام هاتو کو ایسوتا در دخیدی صد خبتيه اموجنا مرحبا مرحبا تشاور حتي حتى مجرد دعاء كنت تجي خيراتي صابي ام هاتن مينكم سوز دابو هف كم حياتا بين سرکرانی تمر قال حياتا خا يانا خابكي و ام دبينت ایسوتا در دخي هر سال او جفا هي هر سال هي صار بصار يدين تردبه خدا حبيني ولا يعني چند ماه دوام دکه و ایسوت؟ چند ماه و خبات ایسوت دوام دکه؟ 3 ماه 3 ماه اون هر سال در دخین اون تانی خار را در دخینین آنجی هنه که داره؟ تانی نه ام بفروشن ابونا فروتانی جی فروتان اجدك اری ای ام هاتو کم ترس صحبت بکن؟ ام لورا بکن ام هر مالا ام هر مالا خدا حبیبی اری آبی قادر جل مالا ای تمام ای هذا ام هر ورقه ام ايش تا ام كوريتا او هركنا نه هذا ام هر مالا اي تمام ايه ده هذا ام هر مالا تلفرامو نه اي باش فيزي حزم حمادا بابي قال كيما خيل حسين هاتنا براش تا يرلاش بونا سرني يرلاش مربونا بابي ما وانا تشيف تشدف ذكرن باري صوتني صوت وانا تنابو ما كلات ما بالي ذكر ما بندر را ذكر ما باتوزا ذكر يعني ما شحال ذا يعني نار حالي ما يعني بس زور بو ما بالي
ایوانی سبیده من چو حیه وری ما پالی دکر دورا رحمتی باوی من هات دکه عشق ببه گیبه مره دیگه های دقیزا من هون تخاینگی خواه پالی و امن جارد جوار قابله پیدا ایجار جی ایواری هفت ساعت هفته حیانی ده ایواری دار جارد من پالی دکر ای دورا جیات ایجار آفتن نیه هر بیرید آوی بکشینه ایجار نانتن نیه ایوار بویا نانتن نیه رب هویر بستره نین چی که yani bir şey yani 2 saat 3 saat vallahi em rahat gel. Keriyek pezde, beduşe, hayvan ke, bebe bajir. Yani bana bir zor bu hayana ha. Em dehkeçik çar lavuk bu. La Bremen yeki paşma bu babamın lavuk bir de haz dikir. Şuma keçik bir bulamaz, bir de şoguli bum. Kıymış lavuk na bu. Em tüm de şogulun. Bir bir şey. دورajی چه زانم işte دیامن her sal yeki ani her sal maşallah yeki soni 14 zarok le doyke ki eri maşallah eri de gerçek çarjı lavuk eri yani biro bişer zaten biro bişer de şoğlu استمی واری راد که دیام قیزام شمس درابا ایچه مازار دگریه از راد کم تر دکم شیوه جراد کم تر دکم دیسا محمزی eri yani de zarokati xada te tılzarya temize dikirne te doyiktiş dikir. Bir tane kız yani böyle bunların hepsi kız arkadaşlarımız. Mani söylüyor. Sen diyeyim ki kalbide birini tut. Sen siyah tuttun. Tuttum. İfacı hinnesine mailam cülvesine Mevla versin mırazmı ağbatım cümlesine. Beyin karşıma çeti geldi başı devletli geldi. İstedim biraz alım yıldan kötü geldi. 4 tane tamamlayacağım ondan sonra seni soracağım. Ulan adi Hacı Recep dün gelmedin ne acep. Eller derdiden öldü ben ölmedim ne acep. Bir gün davar geldi sağıma sur Mahmud'un bağına. Mahmud'un bir kızı var benzer böyrek yağına. Hadi diyeceğim kimdir o kızdan oğlan? Ben onların isimlerini tahmin edeceğim. He. Sonra isimleri bildikten sonra ne olacak? Yani ben tamam değilsen ki tamam benim kalbimdeki yani bu türküleri ona sana söyle. Bundan bu onun olacak. Anladım. He. O zaman diyeceğim ki ben işte kalbimdeki Seyfullah'tır diyeceğim. Sen? Antaresini ben biçtim, yeni sevdaya düştüm. Ne talahım varmış da ben asker oğlana düştüm. Antaresim mor boya, söküle boydan boya. Biledim ayrılık var ya, öperdim doya doya. Kalanın bedenlerli, çevirin gidenleri. Siz tutun ben öldürüm de o sevip terk edenleri. Mavin maşallah mektebi. Yoku camın na keçik narın. Tmezin buyi. Meko mer insan çıma. Rahmeti pir kamın. Yoku camın var ya piştamı var ya piştamı ki eti tabibim. Bire yani pir sevabi bire müver. Av rahmeti yani do av kuluç bu mekele çi hali da siftah uyu mu gör. Çünkü kocayma jin bu, jinlik bu. Ciltine ya metepige arli xist. İşte vani mezun bun, babamın rabu bu kir. Yani İstanbul. teluvara çuy kursa Kur'an'ı. Ama Kur'an'ı alemi. Mala babamın. Mala babamın. Duracı hayana haz devam dikin. Dukhunum çok şükür ama okur yazarım interneye. Ne çun mektebi. Disa xanigam vana yani em de siz çarmen ne çu. Adın hene ki yani dünya gelişmiş vana çu. Hene ki vana nizamın telefon ekibi kin. Ez o kalelem malın tişteki dibe nevi zan yani zana hene ki vaya çuya.
هناکی دی سال موانی چویا دی سال زانه ناج دوی چاویم نبینه ام هر دی ورن هندر در رونشتم کسن نه طرفو بکن یعنی او نخواندن و ته ها. نچوین مکتبی ها. و تو نشاندن ها. و وقتی عیب دیدن شرم دیدن ها. او د دلی ته دا ها مایه یعنی تلوی آه، غازی پر. کام اجی بچما بخوانده پر مایه پر از هاد بیم ازی بمرن جار دوارم دنیه ازی سفتحنی ده هرم مکتبی yani çok şükür diyse yani hene nav yani ya ki baktarış kayın geme heyep beri çu merker lavi api mu bu çuma okhir yazarı bitinne bu mahsin çu bu çu Ankara ve geriye hat. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman. İçerim yanıyor hani gözlerim yaman. Ben Abdurrahman Polat, Şemsiye Polat'ın ikinci ailesinden, ikinci çocuklarından biriyim yani. Annem bize hem baba hem anne oldu. Yani annemin asil bir insan olduğunu inancındayım. Çok vefakar bir insandı. Allah razı olsun o insandan. Çok emeği vardı bize. Ve şu da vardı işte cennet anaların ayağı altında olduğuna inancıyla. Annenin çok emeği vardı yani. O emeğini hiçbir zaman insan ödeyemez yani. Allah razı olsun. Yani edebimizi, terbiyemizi, ahlakımızı hep o insandan aldık yani. O insani örnek olarak aldık annemiz olarak. Ver yadik de god gebrim bu hayli ay de gobra çırpanım bu kalbim dibim zarabızey ezi bu halim ezi bu kestim ay mıtirnedi. نها آموزنا شمسی سرن هم دزانن للرحای هر کس زانه آره. به نوو دنگه یعنی به چه آوایی برای محله که آنج گندک بو ورا شونه که مزن بو گلک انسان دور دا حیات خود دوام دکرن دجیان نوسا Evet. لوانا دناوان دا هم بیجن یعنی چه عرب هبون ترک هبون کرد هبون دیسا علوی هبون سنی هبون تجي د محله که آنج د گندکی به وی شکلی سرنی ده تو مزن بوی نه Evet. راست بیمه Evet. اری از وی مراق دکم یعنی بری د سرنی دا لگوندی سرنی کو ایرو محله تاخه حیاتک چوا هبو یا و یا مالباتی یا و جیرانی و ام بیژن و به هفدر چطو حیاتک در باز دکر Hayatımı yani vasırın yani beri pir yani ancak set hazır yani hani set hani hebu ha. Ne pir? Gund bu kesti ne bu ve çaydı bu gike ver bu yani hani mani vadarana tne bu bina mina tne bu. Bir Arapçı tne bu. Em sünni ala ve em tabi bu mila brabu. Yani pirindon nahaşime da debe vanate evad ve merinevan yani taziyet ve vana şu emde hatun yani mila bramen. یعنی زاروکاتی و تجی بچوکاتی و ته دیسا به شغل بالشغل لبر پیز لسر آه. عردا در باز و حراف در لپالی و نه به این شکلی ها تو چند سالی خود زوجی 20 سال 20 سال ama yani 3 salım var içu. Yani 3 sal ve çay sal bim yani 3 sal az nişani bu ve çu askeri. Mesela ki van rüştün çu 2 salcı askeri kir. Dur cihat dikeme darxile parat ne? Bavımcı nadiye işe bavımcı te. Az şera du şugulum ina payabım. تو پیرو یومیه کی یعنی Are az bendere radikim, az darım pezad doşum yani az yani berwi hem lavukim hem keçikim ha. Belki 3 kilo hala ev pompaz sırtımı da navganıma derman adreşinim. Yani peyani kana ve işe bike. تذكر يعني Are ایجا وادی که حتی حسکری دکه مدار خینه سال اکی سالم شد گونادم چما ایرو واکیمه ایرو وایشیمه بابیمجی ور ابو پر زونترلی بو yani şorevi yani şora ki bebe ve biço bigre lehine ve şora çetre yani şorevi per gram bu vakti ki açkınca zor şu ijar buk bum hatım 1 gram bu çما gram bu mence her sal ya ki yani
Zarê min kê niha zarê wî berde dare derveda du şoğule. Ez darim pez didoşim çi qasa paliyê me heye cevana jî dikim dura jî tême mal lavkê min zarikê min gîtine gîbirçîne avtine di her avê de bîrê de bişîne salek jî bû bir eşk bû avtine ye em darin bîrê ava qasa me ava kişand bardakî avtine ye me kinçakê derê dişon. Yani niha beri ku hinun dergisti nebu. Niha meri te zilamê te pismamê te. Erê. Hûn meriyê heve. Erê. Yani dilî wek hete hev an nedîva hûn dane hev. Wî na çi dilê me kir. Ez ya wextê bûm sanki qederê min yazmış wî ye. Ego wa şemsê dikin kê wayê gotiye işte yakî jêra xasiyê gî na te herî şemsê bixwazî. Ma şemsê xadê jêra bûye şemsê. Wê çaxê aqilê min tune bû. Apê qadir bû te her min şemsê bixwazin. He erê wî jî xas min bernada hinekî dervatê dixwazin wala wê wake çike pir xort e pir qayetlertine pir güzel e çi torin de na vaya ber min e. Em de xayîngin gîya jî lawya pêne. Gî lawya pêne. Niha em keçikê me yan didim derva. Berê na yani yasak bû. Suç bû. Yani deh xuşk jî deh xayîng hûn Gî. hemû dane pismama. Gî. Maşallah. Erê. Bavdiyê te pismama re şoxilîne. Diyaman badille kurmanca. Bine Evet. asrê bavê min jî ereb e. Diyaman badilê ne jinê apê min de Mersawî ne. Mersavi. Li bajêr wana qala boyînin zan tu zanî femdekî zan. qala boyînê wana kurmanc rûniştine bu kanî kirine anî vina sirnî gotiye elawî gotiye binê li me naxist em çima elawî ne bavê wana çû wana kurmanc xastine tin diyamin got wana em hatin sirnê me dikenin îja diyamin bajarî nizane dibe wextê hatiye bavê min jêra gotiye meyro raba bardaqê tasekî avê wîne ê nizam diyamin jî çûye lamba çirê hene wa çirê girtiye hetanî bavê min me kiriye selam daye bû dest wî de maye îja çi to bavê min hem ecele dibe min selam de min dikî nav avê wî gîşa witiye bexter reş madeyne destî te Türkî nizanibû yani. nizanibûye ê niha jî yani rehmetî bû Hadi rahmet. niha jî xalê wana dihat meyro qaşû kurmancî min re şorê dikî dibî keku min bîra kir işte ew jinê apê min kurmanc û nav da yani gizli mizli laf dibe wana dişor dikir babaannem pîrkamil li wê derê bû ew jî tew nizanibû a me elimî Amojna şemsê. Bîzna te erê ez li mêrê te zilamê te apê qadir jî bipirsim. erê bipirsin Ka wexta ew xort bû herhalde çend sala li te mezintir bû ne? erê Çend sala mewle de he? 4 sal 4 sal. erê Wexta tu 17 salî bû ew 21 salî bû erê apê qadir. Efendim. Zewaca we dergîstîbûna we çawa qewimî tişkanînekî me ra behsê bikî. İşte akrabadık, komşuyduk. Bunlar biraz güzeldi. Ben de yakışıklıydım, böyle kötü bir adam değildim. Öyle mi? Vay. Yakışıklı, hayırlı. Biraz değil valla çok güzelmiş. Şimdi böyleyse o zaman O zaman ancak hanımefendi oluyordu. Ben gene Fatma'ya geri giderdim. Fatma geri. Fatma'ya geri giderdim. Çok sevdim. Kaldık, nişanladık. Ortada geldik, bahara geldik. Evet. Yani دوی روزی da hatta roja iro on behevde memnunun ne? On hevde Memnunum. razine. Severek kalktık, nişanlandık. Bir sene ele kaldık. 2 sene de askerlik yaptım. 65'te asker oldum. 3 sene yolumu bekledi. Geldim evlendik. 9 sene ondan babamla beraber yaşadık. خاده بختواریا و دایم بکه آموزن شمسه یعنی نهاجی اعتراف کر دلی خاک هتیته یا erê yani heyana hal min de hez dikir binê çima qarî ey jina çû got ez ê yani mîna te hezar jin bibe ez ê berdim ez ê
قربان شمسي بكم من حزار التابع اجي حزدكم ويجي ما حزدك حيانا لسر تزوجی اري çok de چزانم على جيرا برسكا بي چه هاتا دا كتم نه على تبي يعني çok إيوه. تزوجی چمو زوجی إيوه. مدام تحز دکر چمو زوجی ولا تو هاجي من تنابو مدي ياكي جنك تمدقو يعني قيزي تواز شغلي قز هاجي تهنا مريتا ياكي حزدك مكتاب ما ينام ناكر يعني امري مدى ولا امري ادبين واي وينا واي بك امواني دك يا تو هاجي ما تنابو مديكي يعني دبيك 3 سال بويا كي ازواي حزدكم وقتا و مسئله دا قومین دو گوت از بزوجم چند سال و به هفته را درباز کرو چند زاری و هبون یعنی ايمان اه. بينج لو كيما هابو ایج رو کی تاو اري ويجي قصكي جو هون تما يو كا تشكتنا يا نزانم شي هيا جو هناك جو خالد بيكي يعني لو قلت كيما له. تنا اه. بزوجم تدبيكي كا تشكتنا هو يعني يجيبوش بو اي رابوش زوجي حصل ما جمع سفتح شو باجر هويته. اري سفتح شو خاني باجر قرت چی ما هي تباري كرادو خازا خارندو خازا چی ما هي دست ما دنيره وي دست ما دنيره إيجاري زوجي ربو خلقي شهوي دست وي قرت غزرو من دبي مادن ودبي واجن كادك واجن كادو شغله بني زاري كما كفرت زاري وي هي قادن جي دبي جنك جي دبي ترجمة جارياني هادو راجي مقدور كات اني كره هندر حوشي ده خانيه ما هبو خانيه كازرو نشتم خانيه كشي ام ده حرو قرتنها و ده حوشه که درونش حبس اري يجرم دارم در راد شغلم تيما زاريماتيه برشيه ويجرا دبي بك بني و مزنيتا ابلا شويه د شغله دبي نا كما از خدمه کردم جرا دکی ها خانم آقا و اري ای يا خانم علقي چطور خانم علقي دبي آموز نشمسی نه دبیجن هم. برا مره هری سر 10 سیویا ها. نری سر هیویه که راسته و راسته ولا او راسته زوره یعنی يا امريكا تا حيانا هذا بي كي برستكا دبي كي نا شمسي باشقا برحز دكيم يتا ما اقول كي يدي جاري بو هيفالكر دبي هيفالي من ما جاري تو مالا وان قوتي تقادر دميني واجن كا دبي ما شاهد لي هلا مكا بها از ifade وی بگیر اري بگیره هلا. Abi قادر amca Amin. sen niye gül kimi qari bırakı sen gidiyorsan başkasıyla evlenirsen Yok, kader ilahi ya. kader ilahi Ya kader ilahi. He. Hiç ben tanımadığım, bilmediğim bir insandı. Böyle bir gün Haşimiye'de geziyorduk, onun pederini gördük. Falan böyle kızım boşanmış. Dedim, çok da güzel. Dedim, güzel görelim. Halbuki hiç kafamda öyle bir evlenme noktası yok. Onların evine gittik. Kadını gördüm. Benimkinin yanında, Şemsiye'nin yanında sıfır. Yani ne ko av deste şemsiye Evet, kıran no, ne? no. Vay mala. Böyle. Git gel git. Ha böyle istedi, ha böyle. Niye evlenmişsin? Dedim valla ben bir kere gördüm. Kafamı taktım. Ben zenginim. 150'nin üzerinde koyunum var. 200 dönüm üzerinde ekin ekeyim. Çobanlarımız, arkadaşlarımız hep bir var. Yani Urfa'ya girdiğim zaman halk pazarı olsun, buğday pazarı olsun. Yani değilsen Bunlar- bu zenginliğe bir kadın sığmaz. Ben 2 tane olsun değilsen. Yani her şekilde oldu. Dediler niçin evlenirsen ya orada? Senin hanımın böyle güzel, böyle işte. Dedi vallahi benim kızım olmuyor. 6 tane oğlum var. Manada bu oluyor. Ha, Kızım manada. olmuyor. Ya dediler yani senin hanımın aşağı reislerinin kızı. He. Babası reisti. Yani bizim Polatlar ailesinin reisidir. Hem zengin hem toprak sahibi formüllerin içerisinde sözü geçerli bir adam ne dediyse olurdu. Düz zevici. Evet. Sen evet. evlendi. Evet. Değil mi? Evet. Sonra olmadı. Geçimimiz olmadı. Geçimimiz 2 sene tepecilerin eline düştük. O bu. Tepecilerin eline düşene kadar şimdi o şeyin 83 döneminde
Kenan Evren'in devriminde. Buralarda tarla para etmiyor. Boşlar, tepeciler gidi geliyor. Biz de sözümüzü yemiyor. Evet. Ne yapacak? Mecbur tarlaları sattık. Kimsini de istimlal oldu. Yani sonunda He, sen bir kader kurbanısın, kadar kurbanı yani. mağdur olmuşsun. Ben bunu da anlatayım bir de. He. Ben bu ağalıktan Evet. kalktım, arabanın arkasına düştüm. Ya. Adana'nın çöllerine yetim pamuk çapası yaptım. Pamuk çapası. Kadir Ağa. Abi Kadir, Evet. her insan yani her insan dikeve, radibe, hadi meriya ji sıhhatê neke, ji şerefê neke, ji namusê neke. E şükür dîsa dotmama te tu ber nedaye, dîsa xadî te derketiye. Amojna Şemsî, Abi Kadir gelekî xemgîn bû, Her ijare bibim. eyja te bibê. Beni çıtı naha digri. Kadir Ağa bu. Ve deri yani kan ya resmi egal Haziran destû de bû, keriye kipez bû, servî de bû, şerefê wî hebû, wajinike hat, demdengdar bû, em huzurê me çû, em hero digirin hev, peretin neye. Yani tiştekê ne yani huzurê me. La walakê min wî huzurê çima malekî de huzurtin neye, lawakê min çû, çavê waya çû, çawekî. Çima wajinike em de hero digir girtin hev. Kerik pez çû, ijar ve çû, vrada pir dengdar bû çû edanê. Çi dikiye? Çapa dikiye. Vay vay Kadir. Tu vêderî ağa bû, Kadir Paşa bû, yena heya dibe yani çi ew qedere qey aqile yani qedere qurban bû yani nizanim. Yani çok şükür. Lawkê min wana yani zarê min bed neda. Bi temamî îro çend zarî we hene? Yek heşt neh bû, yek rahmetî bû. Hadi rahme xalî. Evet, nehma. Yani pir xizan bûm, ez çûm mala diyama, ez dibêm derdê min diyama xwe bibêm. Diya min dî û qîza min. Çekya were vir ha. Ez şeş zarê me heye, çi do berim? Berim yani warim cemte çi bikim? Buna xarinî. Ya dikî divê ber de were te mêrdim. Ez bimirim dîsan nê. Îcar bavê min tê. Allah rahmet bike bavê min got ne qîza min te xortî, te çalışxanî, te here serzarîxa, te yani inşallah xadê rind bike. Hindirmeye dibim Allah qurbana te bim babo. Çi xasa te rind bê. Elhamdülillah çok şükür jinik çû malê me tin nebû, mal jî kirin, mal jî lê kir, elhamdülillah odayek tenê bû, odayek tenê bû. Ana maşallah sê çar oda dibêm wana berê bibiye. Yani meri şaşiya xetê xwe bibînî vegerî jî ew jî Ev jî em evet. bêjin tişteke, tiştekî çi ye. Elhamdülillah. ma çok şükür. Söyle sen babaanne. Giderim de gidebilmem, sevip de terk edebilmem. Ben Tuğba Polat, Şemse Polat'ın torununun eşiyim, geliniyim. Aslında Urfalı değilim, buraya Antalya'dan gelin geldim. Çok farklı bir kültür olmasına rağmen açıkçası adapte olamamaktan korktuğum halde beni buraya çok çabuk kabul ettiler. Yemekleri, havası, kültürü tamamen beni kendine hayran bıraktı. Özellikle babaanne, çevredeki aile bireyleri beni çok çabuk kabullendiler. Şemse babaanne için söyleyebileceğim tek şey muhteşem bir insan olur. Büyük bir değer aslında. Kültürel anlamda, aile bağları anlamında insanın kendine örnek alabileceği önemli bir şahsiyet. Babaanne aslında gençlere, günümüz gençlerine bizim ne kadar rahat, ne kadar aslında şükürsüz olduğumuzu gösteriyor. Yaşadığı şeylere rağmen, çektiği sıkıntılara rağmen ailesine, çocuklarına sahip çıkması, onları sarıp sarmalaması aslında bize çok büyük bir örnek. Kendimize
böyle örnek alabileceğimiz nadir insanlardan birisi. Oturup konuştuğunda zaten ağzından çıkan 2 lafın birisi kendinize hani dönüp sorgulamanıza neden olabiliyor. O yüzden babaanne her insanın tanıması gerektireceği bir insan. Amojna Şemsi. Niha teheneki qalan serine kir tiştek hata biramen. Beri li serine çemek hev ne? Eri. Serin deresi de gotun. Hı hı. Çayı da gotun. Çaydı. Çayı ne? Li ser ve kelamek hev. Eri işte servi Ev meselek hev. Minek aşk minek kavmi ulvera. Ev ti birote. Eri. Yani vasırın çayı avevi pır hoş mu? Mede çuavi ani mede vekar mede dika. Berici yani insan darak eder. Sırın çayı hebu vra hatta ni kara körpi gi sırın çayı bu gi çim bu darmartın ne bu? Hava temiz bu işte gi hata vedari keyfi. Niha şuna bir kanalat şekeri. Kanara vra hatta ni kara körpi yani yani çim bu yedi millet hata vedari yeki dilevi ketiye. Ulvera. Seri. Dili Aşık ülketi. yani yeki diye dilevi ketiye aşık bu ya. Ev Türkiye gider hıstiye serseriye çayı. Allah Allah. Eri. Çi Türkiye? İçi Türkiye işte bir Türkiye nizamım. Yani Ne aşık aki pır aşık bu ya yani Mine Leyla Mecnun bu ya. Tübi kira peki tu bakha kiramadı bi. Eri. Tukani mer biş. bir Kija kiramı bi. Ser aşık abi benim nizamım. Fark noke. He? Tu kizani hoş tu bi bi. Az idiyse yani ki serme bebi. Serve. Sermem bebi. Tab çi kiriye. Eri bana o az pır zanım. Bugün ben de bir altın fenerem, canım yana yana da dönerem. Ama güzelim de ben dediğime de düşmedim, sevdiğime de düşmedim, hala da ona yanarım. Felek yanarım. Felek ben de seni indirseydim, böyle çarşıya da bindirseydim. Felek sen de benim bu yazılarımı da yazan da, ben seni o kalemi de kıldıraydım. Vay malamını, vay Öyle. malamını. Hadi böyle yakici bir karşılığı biraz cevabı bir. Te kelami kurmancı jizani. Nizanım işte, var distırayım pir canım, ama kurmancı nizanım. Var ya mi go hala yaki bire bebim kurmancı. Hala Gibi, var tırbiyemin kurbikin, ave tekinde honik bikin. Ez ve dünyada mı khair nadi, ve dünyada mı but bikin. Rında. Hadi biraz karşılığı mı biraz peyzere bebi hadi. Bebi yaptı Abi bebi. Kadirci kiramadı bi. Eri. Abi Kadir, Hadi biraz bebi. sen bize bir türkü çığırabilirsen.
Bir yer yağar, bir yer yağar. صحتا تا خوش Vallahi- تا gelekî em xemgîn kirin te bi ji dil dibêjî. اره Yani dilê te şewitiye. Rahtiyar. Yüreği yanı mı hala? Yanar. Yanıyor değil mi? از Allah دبیم kimsenin yüreğini از yakmasın. دبیم جرا دبیم Bir kılıfer. Oylum yolum koynuma koyun. Yağmur yağar yer doymaz. Ben sana nasıl doydum? ببین Evet. تبی وابسته سر Türkiye tevne bu. Kime کی duymadı? جانی Evet. Hadi abi ateşteki ben bir şey sorayım sana. اره Bana gerçeği söyle. ها Sen dedi ya şimdi ben sana duymadım. ها کی جانی Ejder tevne bu. Ne? اره Tele amojnamı şemsi tevne bu. Tele yadı. Şemsi. Şemsi. Şemsi cemte. Evet. دبیم پرچش نه نه یعنی بله. دورغی دبی یعنی دورغی دبی یعنی سو چوی دبی دورغی دبی De hayata insan da her tim mere xemgin bi, Evet. mere bi derd û kul bi. Hayat nek şandine. Yani bu navê em dixwazin henekî pê bikenin. Ew bi îşaxa bikenin. Elhamdülillah. û Em bikevînin. Bê wê hayat nek şandine. Ne wisa? Evet. Dayê. Evad resma govada tekire destxa. Ne? اره از هم ها رسم بندره ها؟ و بینی بندره چه دکیم Va tûyî. اره Xwedê hebînî. ولی Wê. از تی Vaya. ما بندر را دکر ما Yetmiş. پاتوز ما دکر من چه نکر ما خالی کشان یا من yani وادنی از هاتم دنی 7 سالی بود شغلم حیانه هاد شغل Va resma tê bîrot. اره Kîja salê li ku derê? و 4 سالی belki bu Çar sol berê. اره Abi va darema yani va gündendi ki hatta ne veya bender bu. Bender niz ki ca gennem her bendere çıkarsa bender. Av bender aradı ki ve ez darım bendere hurdu ki. Vay vay. Wad verda jî heva jî tu Eri ata qadir eri ne? eri eri Vana. eri. Avana Avana Deveda on çend salî ne? avrada me çar ravki me hebu resmi nikahtina bu em çun vay resmi nikah me avi abi resme me kişand. Ve çağıyla. Mu zevcî. اری نه نه 4000 کیمه هبو 4000 کیمه Çar هبو lokî te hebu. اری وانا جی چون مکتبی یکی ilk okulu خلاص کی kimlik دنیا ام وی چاقی چون رسمی نکاح کر یا Ya apê qadir. Xezalek a. Xezaleke. Amoj amini şemsi. Ne urge? تبی Tu çi فهم qayb tu çi qayb bi Saûdî tu şanslî. bir şanslıya Şansı. Diyere xezaleke wele. Biraz da Daha yek jî amoj namin. Amoj namin. Madem me dest bir resm kir. ha Herhalde bana her şey zarokê te اری ne? اری Riya te bidin? Eri, Durajê eri. riya. اری Ne wisa? اری و ویسال و عبدالله او باجی ساق سلام کی من وانا Evi mezin. ای Va lokîteyî mezin Veysel e. Eri. Veysel pora. اری اری Ev niha rojnamevan e. اری Rojnameya ورتدا يا ابو عبد binavê الرحمن eri. ورتدا Vaya. اری Vaya Abdurrahman e. اری Eri. واجي اسحاق خبري انا ويسال Vaya اري واجي اسحاق İshak e. اري Maşallah. اري يجي واجي سمح رحمتي بو محمد يجي احمد هنا Ev lokîte ne? ابا رحمتي بو Ev uçtu. Allah, Ev uçtu Allah. şu rahmi. وا خوش وا قربان ما بو حزري ما تنا بو جو خادي هندك واني بكن Nav lavime de çıkarsa güzel bu, çıkarsa dürüst bu, elhamdülillah vanaji, avana xadi destme girt, bu hun dikin vayı bike, em dengdar bu, em xizan bu, em haru dikirin hev, yani çu yani mal da nan ne bu, çu em ketine dengne, ketine, vajini ke me ki vani kira, ev cizane ki vajini ki, açu, elhamdülillah dusa xadi daneme, huzuri mahata, naha çok şükür. Bina belaki bu. Evet, Hatun belaki, şu yani. ha, işte, Yani, belaki. Çend salî bu vexta lokî we vefat kir? Çend salı bu? 22 sale. 18 yaş. 77 doğumlu. Liseye gidecektim. 95'te Nexweşiyek het. Nexweşi. Ago ava peçi ve sancıya ki rabu ilavi bir. Me bir İstanbul'e go ki işte vakti derbas bu. Heri.
خاده عمری وی بزارو که وی دنده خادی جوار راضی به واجی ازم بنی واجی هی نه کی جان واجی آب قادر و زاری و نه دیسا اری وایا نه اری دیسا اری پر حز دکر سلاح پر حز دکر آخر سونی دستوی دا پاتلاmış منا بنی پیچیو هوانیه آب قادر اری پیچی خواهد اری برکت لکسی اری نخستیه اری پیچی خواهستیه اری اری نه ارگه اری و یکی خسته بچه سر رو که دوشی اری اری اول daha eri وارشت سیگار دستوی دا واجی ازم واجی توی نه واجی توی اری اری نه فتره ویژنه که پرتن نه یا هنه کجی هنه او دکم نها هموجنا شمسی دیسا امزانن دوی پاییزی دا لعرفای لرحای اری پرانی مال ایسوتا دردخه پر نه نه هر ات در و بنه ازانن سوخاق ایسوتی تجید بنه مشهوره اری یعنی مشتری ته هنه هر سال از دکم لبندات ته نه که تو ایسوتا درخینی کوانش تا بکر اری راسته راسته ایجار ام هاتن لوی محلی لدر دوری بر مالا لسر خانی یا حمو ایسوت را خستنه اری عشق تکن که دورا درخینن نه درخین. دکانی مرا هنه که قالا امیجن ایسوت چاوت دینا حاضر کرن یعنی ده دست پیکی دا ده چول ناو عرد چنی اری ده هانی ده بر مالی درخست دنده که ویلی درخستن اری آب پی در پی تهما کن بجید کانی مرا قالا وی اوی بکی اری بکم بنه ساتان ایرو yani isot telabu emji yani beri ma çiftçilik kir ma isot çant yani vani eşk sor bikim nizanım ha yani naci pir bu hendik bu ancak şanı bajir em da in na em da hal bazarı dikirin ek düşünün naçine satan düşünün tine defroşun emji çan sala bu 20 sala keçik ha bu berdestemin apeta qadir az hingeç halima ha bu ma dikir نام من بردا مشتری من برنادیه مشتری من دبی نه تو برندی از ام برنادم yani illa isota mera derxine dedi. İla derxine ez derdxine dişinem difroşun ama İşteki zor zahmete ne? eri bana işte diyor tuz. la işte dari dikri jaruna lehne bebejine beberyaxine او ویهنه ماکینی خه ماکینه خه تیکه ناو نایلون حرو را توب که سبده دی سر ابو که هفته کی نه دنی گرمه هفته کی وانی رشت به ناوا پاییز دکه و درنگ جاب دکه درنگ اشت به درنگ رشت به yani tu sale mesela çend kilo isot şeydi ki derdixini? yani ise mesela yani asıl yani bu hindike dikim çarptı vani dikim beri apeta harro 10 tonani bu harro yani 4 ton şilevi ha isot şil peki 4 tona çend amejin kilo desrada demine toneki de 90 çıkasa 90 kilo derdike ve toneki de eri 9 kilo eri derdike yani set ne ha ne yani belki payızı davi de ne ki yani bir goştu evde ben buna halki urfi buna rahaiya isot per mihime ای مسلک ہے آبی قادر جیزانه دبی کو همین 100 سال بعد وقتا فرانسیس ها کتن رحای لخلکی رحای را گوتن که یا اشتر را به فرانس دینه گوتیه تشتک نابه لا گوتیه هندک ما گوتیه تشتک نابه لا گوت هاتن آقابه گیشنه ورا دیسا گوتیه تشتک نابه کشون خودم نلویه نه لا گوتن رابن و فرانسا کتن عرض می ایسوتا لاسنا گی آگوی اختی گیتین ناموسی راد بن درن که فرانسا رحای دردخینه ویده بیشه اره ولی ایسوت yani çıkası yani rende yani merisan şili dukha eşk dike dukha سبه dukha nivro dukha evare dukha ایسوت پرنده خواده ام بیجن هر حبکه او ایسوتی بکه درمان بکه عمر بکه صحت ام بیجن بکه بختواری لگوری ودا بدوه ام سپاسی خبرات بیجن اسملی چمرشی چملکی بینا دوماما
مزرا ve yade minadare biye ay dumame hayran vazna khoşem وزي بمرم دما وبمرم ne kabram çeken şiye bilen mina dara biye dumame ay dumame le beş belinde çevreşe dumame ay dumame hayran